ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kedor barsnong or kaliat hading gejingmi jang gejingja ba itrim ha kemit ar potrik urampang ha ka bakladan gejingnya syo yadat bakla pairu syo put ban sai tari bat yadung kila pelong gejingnya pahara ban pentikna bukan dan syo ka bakum ka te gejingja kinong yalam kedor barsnong kilas dang gejingnya mi na dok ar pusatrik men mi ubenai rampang bak kila yai beteng haduk kani gesngi ha gejing sendran lang ki pulet jang kanong mensong police outpost Kedor barsnong duk baja kata gejingja kemit ar potrik ha gejing lang kabla long ha ar pusatrik urampang kila rai ban sya syu ban di jing dia palat de kechpo beji min mit bak kila sengru ya ke village defend party bat kumjuru la batha ikitrai dukan ban bu de CCTV na lor ki wepan Nakaliang ubah sambor lang ding do uwi ni kinong kit kamshnong ko urkaliar. Uloong bahadin gejing lang baka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District. Klarai ben pelong gejing ay paharay ke shnong. Kenamakan ommi syu kanu gejing sngausi ha ke shnong ka thau. Ha ka bakilong kami bakirang ba. Klaya mi rengti ya gejing sendran lang ki pulen. Pwede ba kani kabantahin na doon ba si kasatrig big party madam mangte. Baya keren ni mo ba kapun gejing complain ni kini shnong mamarjan. Dia kata ka jingi pun blok jengki kelinti kata ka jingi pun ye tip bagi orang ini ki por ki ba dei bane kya ki beri maki arai beji mister te kemba pi ngidang mut bani akran ni kini ngidang ya hot meeting mengin ya pakat mai mo ki kam jang senang na mata ka jingi bah ka imlang salang te ajas to ka jingja putrek te kani ko bangayang matang ni ro to ka jingja ka jat kusni ni te hadin ko to ka meeting mengin ilong apsa trek te bubun ni try jaka kila ya snok kilang ni Isdan tang iwe anwat kibam socho kidang ya wai ban ya sagla andre ganang persai ki ngo kani di ko ada bawa naka sin administration di ngila di ko ginang pre kamsnong imna idu ngin ya lan di sin administration kani di nung ta ka jing bahay jong snong ni blok away kan bat kini snong ki pamarjan te habide ba kani kapang nakaliang ka police department o nakaliang jing snong ru ila yemi ginang kit kamsnong ni yawan dah kapali-pali mo naman ngimna bingin niya kijo kibrio kinya patrol man kasngi marngi hang ni ngidang ya dan hadu sibeje arbaje haringkat kajing sendran jang ki police department tinakaliang kasnong ring ay kajing sungu ya ka police department ki bala ya dan lang bibat ni ki kumatugas ngi bingidang ya sedang ki army ki police ki dan be adu da syabi ka beneng te ngihapan snok tilang ni bak disek administration te kawai nga supa ban ong nomor ba mo ki kani ko ada bakawan na district administration alor ka jing complain ki bubun ki kenhun te kadi ko ada bawon na district administration na da ki brio ba na padeng bing na bera ki bikinyo ka legal wine shop nakaju ka building menta ki dilang bat wine shop ki liat lang bat kani ka di blackwood laging tingat try kadi ka kamram jong ka DC ban pet kumita ki wine shop in penyo iki kisaki bat dalong ka bala na try kung kiti bing na bera ko iki dah ka museum ka bang community baki kin syem ka kabu mo na marbapet hausnam arja khat saru ila yakran ni keju kam hausnam arja khat nyau nomor nga sutu ba kyong pini be yang ta ka livelihood issue ta ka jakpo o manya ka ba issue dia ba kami ka bahang ni issue be fi ki license wine shop mo no dikini ki IMFN of license di bakaran ka issue be ka district administration but we happen board ikindon ka excise di hapadeng bingila irap iki KNUC ngi ai ki free of cost public hearing ring penyerap ai ki dinray menta dikilayo kani ka kabu bikin tray ka belong legal
kita pak benar sekata illegal activities kat try ihap na report sa district administration kan kidan ki kat totally ki one shop ki beli kata te ada kim so tu no tingin banse ngi menta kadang dai renewal procedure ka ki one shop ta ka ba ngi pak sis no kan ta license asmo ta kata ngi di ban keren bre nakal yang snong hi setelah pemerintah kenti yemi lang kidan lang kilong kemi kidan lang ki romba ta kumbang ko ngi ngi yemi by in batches by kan long Pumunta ngi giwan kini la syak la on kiwe la shisngi la on sedikiwe tiwa kasngi ka ba saw pare la on meng ini kijo nomor ngi haban ya bati ka komi ka juni kan nomor uju pare ngi tresa bro asis sosni ka kambe ka besok tang katai hawa hatu ka jingelang ka blok ka south trek inte po office ng deputy commissioner katai la personal deputy commissioner yang ba awi siya kani la de ka gateway to New Shillong township ini ki government offices behe kini la ami intasyon ni Shen kami kena legislative assembly rekla application ni PE menta kung ketika madan bobros kata ni imsha kalong hak tu kadon ndai menta ketika madan kala kelalong ke sporting hub mo ngila ayo ban organize kini ki athletics menta ki school ngila ayo ban organize ki cricket tournament ngila ayo ban organize ki football tournament te menta izin ko kanya kan ni kan spoil yang tu whole sporting atmosphere ang te long nakaliang ka juni rin sustanan te halor kita ki bat halor ka jing kentu jing DC banle spang kini tingi halor kita ki ngirmi bat kamdai bangi ong ba sendat-sendat ki penduduk jakpo iki atas na mila ya sya bat ki begini ki gitu ki beri ki beran jakai yang ni gitu ki try jakai yang ni ki bajulia ya tu kambut lagi ngiru habai ya tu kami di BA mo bon sono habai ki na erap iki diki legal wine shop iki license sakai beri kini kuat tai kan bakongsan ya bangi penong kan di kejing ya snong kabaman kamit abi ki arai beji mustap adi bangi kwa bakatu ka jingja ka baja hang tu ka arpotrik in pak shoot munti jingja kinang wan ja yang snong jungi ting hapelong ki pepet perman ti ketui ka jingja ketui ka baja arpotrik atu keski along no ba kai ka ba ngina suya sngap boros kata ngina suban sngap bat ngimpa ira ba tanam benta ka mah tak jinga kamai jakpo jeng ikat tu kaningot kan poi pada hadu uput bahkan ketak pada ya kaburam jong snong ke long ya kababros kata ngina asu ngap baka ngap andre nani sakmat hi long hadin katu ka jingjahi ade ka por bing haban perkat ma bing pa su banja kum gitu ki bar ko mentai kan plai ka azang danwan ka azang wan ka jing kala ni snong te keman suban yang sa isin da ka jingla jungi ban pen kam ya ketika madan nang te ka azang wan kata ka sporting hub ang ni po snong jungi te ni hap nang kan ban balance kam long hoi kata ka jingi kamai jak po jungki bros kata ngina asu buram dai ka poi ka put ba na hatu ka jingjai ka baja terus ni buat ka jingsa complain ni ka bana ka post ka pori ba ini bentang ni hiji pen block plat adu ar lai beji ki dengan tem tiap long pihak pen perkadam pada ki we kan amut batang mentah ka jing kamai jak po jumki kan poi hadu put ba ki kin poi hadu put pada ba kin hak pen block yang surah kin ya tem tiap adu ki ar lai beji mustaf kita kan tangi kita ai hak pen hitam kan kita hi Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center